Kuri baza ko je ndi kijuju mu mutwe. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa ntahari. Abana baravutse, pasiteri n'indaya karabaye no mu rusengero. Yesu ashimwe cyane. Sha pastor n'indaya. Ibyo byihorera. Bireki. Ku rusengero havutse ikibazo gusa. Kibazo cyahe kimbyico nyene, cyo nyene ukuramisha ndushaka kumenya. Ndaza kubwira kandi kuruhuka. No. Fita shirika byinshi. Kazi byinshi. Umwegera mu yaga. Kadufasha, bano ko turi mu mazabira. Ni sawa. Meze neza. Oh. Shana mbona ari heza kweli. Bihashe ndababaze. Jera ngo hano murongo. Jera sihari. Sihari? Wapi sihari? Bashinza kumona hasanga wapi? Jera masaa saa 8 arashika ngaha. Saa 8? Ah. Sawa. Murakoze. Namwe murakoze. Yego. Sawa. Okay, nta kibazo. Cyane ariko ndarondera umugera aho ngaha. Sinzi ko. Jira arasohotse ubu nyene asohotse ndi ngaha. Nkamuronderera iki? Agenda bisobanza. Numva ariko ndarondera sare. Wow, ugira ukore mariage. Baravuze ibyuma mukobwa. Ubanze nyene rusanzwe ntabwo ari mariage. Bari mwe gushaka kugira anniversaire. Ariko shaka. Cyane uvuze mariage. Ntarage? Okay. None, no hanime wayanje basi niyaza kugira muco Ibyo ntacu gusa telefone nayishyize ku muriro sinzi reka mbaye yanje aho. Basanzwe bakwitande none. Kanti ya. Izina ryiza cyane, ni biranje ni. Namwe murakoze. Mva Karimu narigenda uyu wewe yo sinzi ariko turiruka tu kandi nta ncika uyu yo na nimero rayimpaye igaraca nyandikira mbaza arambaza akukina muhaye yanje gato namuhaye yanje ndaguhekenye ngushize mu bandikiwe Karimu sifina nagira umuntu nyumva ngaha umuntu ambwiye ngo nicarire ngaha kweli yari yabibonye ko aza kuza Jera nawe yagiye hageze iyo bahura na Jera sinari kumubona warariwe kweli ndagufungura Sheri Tibige bintu kwera ahubwo mbona jume ngo binkuramo vraiment Dayo kuremo umutego udafasha. Nishura zikuru byagenze. Byagenze gute? Twari twavuganye kuri telefone turumvikana arambwira ko nishitsisha no rufunguruzo hama nkinjira mu shamba. Nabigize uko nyene. Mugabo nshitseyo.
nararindiriye ndarindira ndabura mu nyuma telefone isanga yazimije yazimije nasanze yazimije telefone sebe ibi bintu renda ndagusabye sheri nimba unkunda no kuri ibintu binkorera none nk'ubiyo hacaza uwundi muntu atari Karimu akamfatira ku nguvu nari kuvuga gute ninjiye muri hoteli ari gukoma induru wari gukoma induru warumbonye oya wari gukoma induru wewe nari gukoma induru ntiyari kufunga umunwa sinshobora gukoma induru ngujishike hanze ivyabaye rero tubishimira ariko sheri nukuri urabe Karimu usinya telefone ku randevu y'umwana kweli sheri nta muntu waba warabibwiye sheri nukuri nta muntu n'umwe nigeze ndabibwira kubera yuko Karimu ntashobora gusiba randevu y'umwana ntigishoboka ahubwo sheri ahubwo turabe ikindi kintu coba cyatumye ataza baby kubera jeje kosa naryo nakoze ngo ndabwiye umuntu baby sawa niba unkunda koko uri sire ko nta muntu wabibwiye sheri urabitse ko nokubesha sinshobora kukubesha wewe nta muntu n'umwe nigeze ndabibwira sheri nukuri aho ndakubije ukuri kwiwanje nta muntu n'umwe nigeze nyagira ibyo bintu sheri birambabaje Karimu ntakunda gusiba randevu y'umwana ntigishoboka cyangwa afise imiti kirije nanje ntabyonzi ariko ahubwo turabe neza ikintu cyatumye asiba ko nanje byarantangaje cyane naratangaye mbonye ukuntu twavugana bwa mbere twavuganye nk'umuntu nyene ashusha afise umuriro mwinshi kandi naratangaye anzimirije ko telefone sheri ndaza kwicara ntuze pange indi plan B kuko plan A iranse sheri yego genda ugire mugaye ibi bintu n'ukuru zorabe ntibize binkogere sheri ufise ubwoba turi kumwe ega hose ndakubwira uko sheri nari impari gusa natinga ngo n'isura ya Karimu ko yinjira muri hotel aye ne wari yes umva bisigaye kutigeze ubona yuko yinjiye nyene wari wateye narabibonye ega baby sawa ndi marayika murinzi wawe baby byakweli kwino sindakurinda nkurikira Imana mu kukurinda Imana niyo irindi bintu n'abantu nanje nzo bwa kabiri mu kukurinda wewe sawa nanje ndakwizeye bigira ikibazo tugomba kumufata Karimu mpaka sawa Karimu ngo barantega imitego bazontega imitego usange bayiteze abana b'indaya abana ba gahini ako umugenzi akugirira nabi kweli ese katuze turabe ntandi urivugira ubusa ku musozi ariko katuze turabe nawe nyene n'ubwo uzoza umfashe urumva subundi nako nacyo je Karimu unyinjiriye Imana bagize gutya kabinyereka karangira usebye mbwiye ubumaramara ni sawa yo ni sawa wakucana nawe ari kibazo bagize hari kibazo biteye kwicarane hari kibazo cinguru muri kumwe n'umuntu uwo ukora ngaha nkora ngaha Karimu rega ubundi akabari keza habamo abana batanga keya rega tuba twaje dufise ibibazo byinshi bitandukanye ariko mukadufata nabi murakomeye none reka je ndakomeye nk'isarabwe y'ingo ryo mazi none kubera ko imisi yose wizana kwicarana none gashaka ko ndije nyine
ubu ukwiye guhamagara umuntu mukicarana ega ubucanye n'umuntu niho inzoga iryoha. uravuga ukuri Misi sinda kubona uri wenye. yo none mbonye iminsi myinshi ayo ariko ndimo ndarota canke nicaranye n'umuntu nanje ndi umukiro ngaha murazi mwamenyereye ariko nkunda abantu bagira ibanga nawe uzogira ibanga nta kugenda agiye ku mazina banyita Karimu hezi ndanaza nkinwira fana aco intwaye none batari banga we bakwita nde Sandrine. Sandrine okay ufite izina ryiza cyane ako sene bwakubona We kukicara uri wenyine ntuvugisha abantu kubera ikinkora nga usandi mushaje. urakoze gusaba uraberewe yego kabisa Murakoze. arazi gucagura abana uyu mugabo wallahi Oya birasanzwe. Ndakubaze kubera ki ukunda kugira nga nta madamu ufise nta shira ufise musohokana. okay amajewe rero mu buzima bwanje nta nshuti ngira nta mugenzi ngira niyo mpamvu mba niyicaranye ngaha nasanze zari inshuti zanjye zose n'abagambanyi nahisemo kwibana cyenyene nta sheri ngira nta mugore ngira Je none twabirana nimba ari ukuri biri kuranta. ahubwo se zana akantu tube tuvugana wicaye se wego uri mu kabari ariko ntugura umukozi wo ngaha uzuzura ababosi kugisha usoma ucugaruka wicaye Merci. si ibintu byiza Nawe uri mwiza. akareka byo gusa na shitani nta muhungu uba mwiza sha Uri mwiza. akareka uri wa mbere wimbwiye Nanje byari maze imisi bintangaza gituma wicarana uri wenyine n'umuntu usuka uri mwiza uko. fisa gasura nk'akenkende nyine niyo mpamvu nicara jenyine Mugabo nanacumbaye. sha nugira icyo Ega ubucanye n'umuntu niho inzoga iryoha. okay nimba atari ibanga musanzwe muba hehe murabo ngahe Bujumbura canke Tubanganye ni Bujumbura. kavukire muraba muri kavukire ngahe Bujumbura muranosha eko mubaza kandi Nakibazo. Yareka mbyihoze tuzobivugana twicana turi babiri ahantu ndabona ngo amaso ni menshi gusa ndakwishimiye cyane Nanje nakushimiye. Sandrine fata umwanya twicara tuyage nkwibwire bo jewe ndi umusore nta mugore mfise ariko ndababazwa nuko mba ndije nyine nkuko wabibonye ndakwinginze one day ushake twicara ahantu tuganire twijoyinge sibyo none okay sasa baguha akantu nawe ushake tuganire ndagafata urumva nyine usanga Imana yarabye ibona ko hari akantu nkwiye nka kurya kwa Adamu na Eva. Adamu yari yanze gutwenga abonye Eva ubu bigiye acara twenga ariko sinshaka tuzatwicara ngaha turinze tuyaga mu kabari baramenyerana usanga baranteye ikidaje ndi umuntu umugabo tuzatuja ahantu tuganire muri kwe amagende baguha akantu ushaka bakongere n'akandi bagushyiraho n'akanyama murakoze hari ikibazo se shara afise iminwa myiza bareka nsoma aho nye na shara y'umenga ni wowe nyine impumuro yawe gusa yahora mu mota wa like je nagira ngende ariko uwo mutu nimero twa telefone canke nkaguha twanje one day tukazicara ahantu tukavugana wataramutse bavuye ngaha urahandi hantu pana ku kabari bana ku kabari bakuma abantu baguma baza andika twanje uraza kumamagara ariko umubwiza uko abakobwa b'iki baragoye nta fiance ufise oya nta n'umugabo
oya Sandrine shiramo nimero yawe ngaha nimba atari banga. Wavuze izina ni Sandrine? Sandrine. Ako Sandrine. Atari banga. Akira ngiye kubwira ndagihebye. Ndagihebye umutima uranze. Kubera mbwira. Oya ndagihebye. So kubwira undi munsi turi ahantu twisanzuye. Sawa? Sawa. Reka ngende ku kazi turaza kuvugana. Okay, ni hageze ko ngenda ndakubwira ngo usezere. Sawa. Umwana ace Karimu nawe yimigisha iguma yizana abana bizana ufise inkwi arya ibihiye akanako ndakifunga ntanyumve kamve mu kabari ako munsi nagendanye n'umugisha bantega imitego Imana indugikira kandi gapasi kangufungure sha si wewe wizanye ndakurya je Karimu sinariye biki. Ujewe meze nk'umunsiga wa mundaki. Aho subundi ibyawe bimeze gute? Urabona ka gakobwa kamwe na demeri wawe kamwe nakubwira ngo nkizi fasi kanya nagiyeho ni mama kanya nagiyeho hamwe kujya no kwisaha umva karaza mu rugo karanteza ibiyashu ndirwa niruka turakwepana mu ibarabara umenga ni filime mbere umuntu abari kuraba aramufubije isaba umufubure ntaga kuvuga ico ntujya mukobwa mani ndya ni Slay Queen nyine ntashoboka Slay Queen yutamufashije fresh umuhushije abashaka nyine bashaka umukobwa amaze guhabwa kimwe cyose n'amafaranga ndeba kumuha ubu rero yazanye ibyo bazana ngo ni mukotera inzu ngo ni muhibi nkarabigiye umugore azimbira ko nako sinzigira kabiri nkabona hazosha waza washika ku simbo giki yinoma ni mama simbo yinoma turi ko mvura kubwira ikintu hano mwino minsi yiharaje kuza mu rugo mu gatondo ubu naho ndara naho mfise sinkubiri nene aje muhira mu gatondo umugore wawe abifata gute yumva mubonye itaba ari isena nkesha uramubesha kari secretary w'akazi mupira mu kibuga nayibonye bwa mbere mu rugo mba ndasotse kuri portail nyamara gusohoka baramba nkuye na nyasha yababa bari diamond nyamara kumura umutima shasi nkubesha wagiye mu gisusu mu kibuno nta gisusu kigira umugabo mu kibuno Karimu umba ndadihaguzare urare inyo y'inkoko ikumwe n'ubigiriwe weremone ndavuga urumva karambana nanjye razi nyine bakabona ntabwo tworoshe ndamwese arese gake mbona agiye ariko sinzi uko bigiye gukurikirana ariko ncunga byahatari ako mani bambwe kujya mukobwa mani ari Slay Queen bari no kumbesha ngo akeneye iki akabashaka kurya amahera yiwanje akeneye iki ahubwo ikintu ngiye gukora ngiye gufata gahunda yo kumutwara kwa muganga mbanze ndabe koko kiyo ndirimo sanze Karimu nzoboha indaya nzokubwira uzumfasha Karimu bureka kuba umuzembe bigezeyo hose ariko urumva nimba ko kari Slay Queen ashaka kujya amafaranga urumva ko wamubwira kwa muganga akemera gusa sinkubeshe kararyoshe ni mama zapa niyongera mufatira iyo nzu rero uzoruza kwikubitira mukamana atawo kugora yumviriza yari ngisene jewe n'uwo mwana twahuye mani hari nega iba ngaha muhira yambwiye ati numvise amajwi yari yibaza mani ngo nice mani je no gutarengiye kubyihoza nice nirariri wawe ariko mpita eke subiramo ariko urabona ikimviriyemo ubu ngubu ndara mu rugo gatatu umuntu umwana yaguhaye ku majwi y'abamarayika ushaka kumujana ifasi ahubwo uwo mwana ndamushigikiye gatanu kuri gasheri kako nta soni ngo uramushigikiye ndamushigikiye
Mbeorazi uzi impamvu umwana wese nyimba waramuryoheje akaba ari kukurondera musubire mu gikuntu mwigenza ukaba umukwepa kwepa none wumva umwana ndamushigikiye uwamunyereka umviriza ndimo ndabyisha ngo connect none basigiye nero nyina amahoro ngo connect n'indu yirere hamajewe banampe mbahuze ndakesi mbere inda umwana wande subira mu amzehende umwana w'indaya so umwana wanje wamenya abo mubyarinde umviriza rero Karimu uburyo ngora n'umwana wawe niko yazangora umviriza cyo cyangwa gusa umviriza cyo kumugora ndaza kwiranga iwawe kuko umviriza namaze gufata amakuru yuko aza kuzindukira mu rugo urabizi kurya mugore amumvize cyaka mubona yoca ntema ushaka uzakora ari wanje ariko kabisa kandi yumve nk'umuntu w'umucama ku buryo nazi iminsi birakambura azogeraho avinyuma ahebe amveko kuko urampamagara sinita ku telefone umva ko yamaze gufata gahunda yo kuguma za mu rugo bisaba rero ko nkwipanzi wawe nagenda zahure n'igasusa y'umugore izomutabura izomumera ry'amaso aho Karimu akubona amanyanga ukoroza hajyari kweli amanyanga ndara niba rero ndatabura amazi rese nkanga uri gukwepa urugo rwawe arasasa amanyanga bari bitagiye kuyasanga niwe kitugara nk'abantu bakuze nta numwe ari kunyumva uzagiye gufanya tengira amanyanga kweli uko nagutisha ambure je nkabirangirizamo niko kunyubaka ugeze kuri sa man je njya kora no mu hotel man je ntugibaho yagusanga yo mwatira gwaserera wewe nkiniga yanje uraza ariko ushaka ubuntu nawe ukemura iki kibazo Karimu urusaza mu gakino umwana nkujya ntiyatuma udakemura ikibazo wagambanye mbona abo bamwe none nimba nguye kuzi wanje ugacurenza hamba kuzi wawe nkararayo ugacurenza amajambo nindya none turazi ko niyo nazi bano ako nzohaza miss yose Karimu ivyo nari mbivuze kugira wumve yuko wewe umwibutse uriwe Karimu wowe nuri umuntu usanzwe Karimu nuri umuntu usanzwe uriya n'umwana mutoyo wakemura akabazo hakiri nyinshi niyo ariko makweli just to remind you kwibutsa uriwe reza nkubwire ndabaza aho ndondera abagenzi kandi ndakubonye urimbwa ni mama Karimu Sawa bakomeye kubera ko warungiye kutandamukiye urumva ko nakubonye mwijuru da hari imana sinakubonye umva ariko nari nonamyuko sisi niyumviriye gato nta muntu nciye ko mbona ni wewe hanavangiwe mu mutwe ntago byoroshe waranaduhebye mbahe bagashahari yako nta mahera mfise ko no haza werega wabaye umukiriya wacu no gukopa to oya mwino minsi ndafise stress tanyemera kwicara no mukabari wanashaka gusa nanye nkukumbuye nanje mbanga hajyaye nari merekeje umugenzi wanje yaravuye kundamutsa ndakubona avuga ati sinoringana nakuvugisha none wenda warampamagaye urakata telefone cyari bicyo cyangwa imbere oya nyene narishaka kuramutsa wari waramevye nari mva nyene ndakukumbuye mvuga reka ndamuvugisha ndacyakorera ahandi okay kwajya nzoahebe ntago bakubereye ntago beranye n'umuntu ukora hano nkarya none urandangira kaje uri sure se ndakwerekeye game twinjiramo ntabwo bujye ugira oya ceno kaguha sawa okay oya ahubwo reka nsembira hano ari ngiye bujya mu mutwe sinekanye wewe ejo uzundondere twicara tuvugane sawa waruvuye no cyaruvuye ko ncamo oya nari merekeje umugenzi wanje ubwo sibandira ry'umugabo waruherekeje n'umusore oya n'umukobwa sure sawa okay turaberewe merci nawe Sandra
umenga numeze fresh waje witeguye sure nawe nta kantu wa none oya bura nka kumenga urabyutse uri mu itiro nibiki okay ndibaza message yanyu twari tuyaze ni bijanye n'akazi sa ijya message yaranebwo ikutera urwagute wani twavuganye ko ikibazo sakazi ikibazo cy'akazi dani ntabwo agora kumwe mande rero ntayo ushobora Sandra je nta muntu unyinyiza mu gakino ngo akansiga manyumviye gusa ngo agira amahoro je ku mazina nitwa Karimu nta muntu unyumva ngo agende uko ico nakubajije ubu no twishura turabana pari byo kuri telefone message ni message ushaka akazi cyane akushaka oya je numbona uko ndumuna afite ubwo nakunoshobora nta muntu nakumara amazi wagira ku bitesi ngo okay atworosha ibintu okay sawa tworosha ibintu ni wari bwakundeho na rimwe basi umunsi umwe gukundeho wumve gukunda uko bimera urakunda umaze guhomba kangahe mu rukundo utakaza umuntu nyine cyo bita kugira abayegisi rimwe usoma egisi umwe cyangwa babiri umwe burero ndakubwira ikintu Sandrine gukunda bijyanye no ni nkuko udandaza uradandaza ugahomba uranakunda ugahomba ko mu rukundo buryo ushora byinshi ushoramo amamega n'amayinite utakazamo n'umwanya byo nakubwiye banze byumvireho neza hama twinjire mu kazi kamaze kuyaga fresh kuko sinumva ari impamvu waranzanye mu cyagiye yago washaka kunyumva kumfata amajwi oya ndabyumva mugaje oya kujya kazi nakaba kugabiye imviriza gukunda bimenya kimwe no kudandaza no gukora urahomba cyangwa kunguka sinera gusabye kazi sinari ko ngira kazi tujye kwiba rero oya tuzi no kwiba oya bijya bivyo birarenze tuma wiba utuma wiba yego sekunde demba gushaka akazi no ngombwira gushaka akazi gukora iki warize ufise diplome urashaka gukora mu biro ariko aka kazi kinjiyemo neza Sandra wakakaye uzokwisanga Sandra mu ndi mwaka uri ubundi muntu umuntu wese uciye wakwifuza banza ukoresha ubwenge neza uraza kumenyesha biciye mu buryo cya kuri marero zogenda kurima ntabwo numva ko ikiza ari gusabiriza ushaka gusabiriza shawapi uragiye none shaka kazi wapi nakuzi okay jya kwiba rero nuko natumana nakuri koresha ubwenge Imana yaguhaye urabaho kandi urabaho neza numva ukugenda nako ntabwo urana n'umuntu basi umunsi umwe ngo abukumare jigiriro kazi nako kugabiheze cyangwa ariko ubwo bwihebe je no nyimenga nta okay shaka tuvuge duheze wafashe decision basi twanzo uri kugira cyese njye nkunda kuguma muri ABC no je nkunda ikiyago kigoroye basi ndagusabe ngene nafite kiyumviye kubyumvira twatamwe kuyaga sambiri z'ijoro mu gatondo tubyukiramo uje ngaho utabanje kwiyumvira oya je nungana haje mfisuko umutima utari hamwe urumva ushatse kumfata amajwi nta kazi ushaka sinari sinagukinishije akazi ndagashaka mbwa kajya nakurusha va maso go ndagiye basinze na nimero zanjye ucuzifuta kandi jewe nta muntu uje umenyera je nkunda umuntu tuvuganye ikintu agishire mu ngiro kandi tuvugane ikintu ari umutamfyi nati ushaka akazi kumbiri cyashaka twicane gusa banabone ko tuziranye byasi nzobyumvira kandi ndabwiye ni mariage ugiye kwimvira rero ngiye kwicara hamushira umutima hamwe ubu nta urimo oya naje nungafise ubwo uri umutima uri mu ishamba uri mu gisha uri he uri mu mwabari nyene sinikana
urashobora kwa iminsi izota umutekano nzira kuzanye ngiki ngiye kuvyumvira nze Nacariko shenze umukobwa garanyumvira ubusa